Kini kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ya keran perlu jumut Menteri Rang Badu Narendra Modi bat ke Menteri Rang Ba jong baru ke jela ban bishar benya halor ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID-19 hagari bat ki kendon bala pentrekam banyak kun ya ke jingpang. Rai ke Assam bat Meghalaya ban penlong ya kawat je keren ke bakadu halor ke kam ya ka Japut ke bedai bat ke hendril tuli ke Jaka ke bakanduna ke jerwit jerwan. Bat pencari ke bawah penyak jong ke Kamruk Metro District ya ki kendon jing perking batmai kenang bantek lakam na ke jing sapriang jong ke jingpang COVID-19. Haswa mengingat cukup kubur ke banyak ini syak skor ya kini ke jing penbena. Namar kejing Polstat kejing pang COVID-19 hakikat tu kini kibenta jong kari ikan tu namar kata ya kino serap jongi bakin long ki bapik ngor bat ban pendap pura kejing ITK ya lade bat ru banyarap lem ya kiwei kam tam ya ki kena ki bah pedeng kat san hadu kat plus 6 karta bakin lay ITK. Kejing mi jong kliang jing pang batmai u Omicron kalong kabani hap ban shim kia ban pikir ya lade. Ken mau nomor kata ban yai buat iki lightly ke rukom le ki basu. Dan ya kejing dah kamat bat kamut penjinga iwe na iwe pat bat kam le ku ya kakti bat ka kamat. Na kabunta kejing tip ke babanya syapang kejing pang COVID-19 pilak ban pun hau national helpline number not iwe alai kandai hinyo pra not sau hendriu bat iwe not hinyo san. Mentapat ke kubur ke babanya. Menteri Rang Badu Narendra Modi henin kasi ulaya keran ya perlu jingmut bat ke Menteri Rang Ba jong baru ke jela lengba ke video conferencing hakaba lebih syar banyak ya ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID hakari bat shim jing kendru ya ke kendon bala penteri kam na ke benta bentek lakam ya ke jing sapriang jong ke jingpang. Ya ke jing alang lapen long hapedeng ke jing kiu jong ke jingpang COVID-19 namar ke jing don jong kenyang jingpang Omicron. Hakasi blay bela debru Menteri Rang Badu ula penya ya ke jing alang lembah ke virtual mode hakaba ula pisar bha ya ke jing long jingman hakari hakabe dai ba ke jing pang COVID bat ru halo ke jing long bela kre hakaliang ke kwet ke kya banyada no kyang jing pang batmai u Omicron. Ke Assam bat ke Meghalaya kila rai ban penlong ya kawat je keren ke bakadu hapuk sitayo halor ki kam ya ke Japut ke bedai bat ke hendril tuli ke Jaka ke bakanduna ke jerwit jerwan shwa bakin ya kendu ya Menteri Korbari u Amit Shah bat ban aya ke rai ke bakadu shwa ke jingraki ya ke jingyo jela bapura ke Meghalaya hak arpawai tarik nanta ubnai. Menteri Rang Ba ke Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rang Ba ke Meghalaya Conrad ke Sarma keliatai sanim bha hakawat ke basau hakaje kendu ha state guest house ke ba hakoina dhora hakana para hakasri balang baladem bat keliatai ru halor ke jinglap bat jing shem jong ke jing jurim da ke regional committee. Chief Electoral Officer ke Meghalaya uba FR Kharkongor henin kasi ula pentim ba ke jing penmi bakat du ya ke electoral rule ke biade bat ke Meghalaya kan long hakakat sautare kula langkot arajar arpawar ke taman takasi kat kong kene ke jing penmi ke jing don jong kenong tap vote baro kalong arpawlak prapawai hajar sanspa nyopomut Kishin rang kidon baro shipholak arpo prahajar laspa khandai posan mun bat kikan thaipat kidon shipholak san pholai hajar shispa nyo pholai mun kidon ru arngut ki transgender hagathop kinong the vote kijing don jong ki service voter kalong lai hajar plaspa arpo arngun haka special summary revision kidon san phosa hajar nyo spa khat arngut kinong the vote badang pendrung kerteng thamai. Udkhat jong kaniti ayuk health u Dr. V.K. Paul ulam maham ba umday satyaban kensting yuk nyang jingpang Omicron wat laki dak jingshitom kilong kiba manumala namar uniyuk nyang jingpang ula pentron ya kurukom a jingsumar hakikat to kanikiri. U Dr. Paul ulong ka khalam COVID-19 kalanang jurbiang bat menta hakadur jong nyang jingpang Omicron ubulami bujuli step ha hakajaka jong nyang jingpang Delta.
Hamegalia shispa handreo poinyo ngut kibrio kilayo thmaya ke jingpang COVID-19 prapolai ngut kibalakon but iway ibaklat hanin kasngi. Kejela kat hadu hanin kasngi kadon nyospa praposaw ngut kibrio kibadang shitom. Ke East Khasi Hills District kadai kibadon buantam kibadang shitom kata handreo spa saupo ngut. Kani kadai All India Radio Shillong kabon lam sapi ya kubor. Ha Assam kabor penyat jongka Kamrup Metro District kala penjari yaki kendon jing perking kibat thamai kanang bantek lakam nak jing sapriang jongka jingpang COVID-19 haka solba Guwahati. Deputy Commissioner ke District Upalaf Gopal Ulong babaro ke school haka District hadu Class 8 ken khangshua kat ba ke jing penlong kelas iki kedan degree postgraduate ke samla bapulio final year haka engineering but medical college insya tanya kitu ke samla puli ke bela pendap pura ya ke jing ITK bakin late shong kelas. Deputy Commissioner Ulong babaro ke jaka puli kendang hap ban beteng deki online class. Ke hukum ke ongru ba enam syak ya kibriu ki bompat aitika bakin rung syaki jaka pai ba nadu ka khatsam tarik mentau benai. Ka kenhong balatip kum ka khut ya ka wa mentedu ka bapet ya ka jing khut jing suba jang ka wa mentedu dang syan kala penlong ya ka jing yat pai ba ka bajai jai nadu mi mentedu lat tha labo hadu madan Jerusalem chut wa khu jawai ban pensung thu bat pensha ya ki pai ba bakin sumar ya ka wa mentedu ka balong ka telong jong ka sor jawai. Kinong don benta bapher bakin thup nadu ke kenhon nyam bapher ki NGO ki rangba Shillong bat kinong trai sarkar ke ya perta ban sumar ban nyada bat ban pelat ya ka wa mentedu na ka jing jabo. Kila rairu bantu sa kasorkar pedeng nang ba kasorkar jela bahkan itu no ya ka wa mentedu kum ka we ni ki wa jong kari India bat ban penbha bat pen keladur ru ya ka. Ka LIC company Nongpo branch bat ka Shillong headquarter kila ISO bhai yaki N95 mask bat kitiar PPE sya ka office jong ka Deputy Commissioner Ribhoi District kum shibenta jong ka jingna sunyang jong ki na ka benta banyakun ya ka jingpang COVID-19. Ya ke kenhon lalam khamat do branch manager jongka u Hiranya Kumar Bora SBM ke Shillong but u branch manager ke Nongpo branch u Syamal Chanda. Ka Indian Space Research Organisation ISRO kalala ban penlong yaki qualification test jongka cryogenic engine na kamenta ka Gaganyaan Human Space Program. Ke ISRO Propulsion Complex ke Badan Tamil Nadu kala penlong ya ke test ke basimpor hadu nyospa arpo second haka sni balang baladem bat kala long ke bejom. Kini ke jingjob kala long umau jam ubakongsan na kementa ke Human Space Program Gaganyaan. Hasuma bangin penkut ya ke kubol sa sisin ngan pensyo ya kimat bakongsan. Ya keran ya perlu jumut Menteri Rangba do Narendra Modi bat ki Menteri Rangba Jombaro ki jela ban bishar banyak halor ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID-19 hakari bat ki kendon balapan trekam banyakun ya ke jingpang. Rai ke Assam bat Meghalaya ban penlong ya kawat jing ya keran ke bakadu halor ki kam ya ka Japut ke biadai bat ki hendril peli ki jaka ki bakam duna ke jerwit jerwan. Bat penjari ke bor penyat jong ke Kamrup Metro District ya ki kendon jing perking batmai kenang bantek lakam na ke jing sapriang jong ke jingpang COVID-19. Kat tu ke kubur kelakut nak All India Radio Shillong.